Lengakasu agreement pinariba Kuki Revolutionary Army KRA na ground rule thugairaga Lambida khulai pairaga tholaklaga trucksingdagi gari amamdagi lupa lising ahum namduna lahore. Paugi likunna hai thaudoga du Kangpokpi district ke manung chanba National Highway 2 Imphal Dimapur lambi gi Kaithel manbi gi mapada April 13 ge yukta thokibani hairi. Dimapur dagi Imphal tamna lakpa posai thanna purakpa trucksingdagi gari amagi tax oina sel adu lahobani sel adu lawraba matungda receipt amakak piramki. Kuki khulai paiba sing aduna gari humputra henbadagi tax oina sel adu lahobani. Go back Central Force long live Manipur Aikoi lengak Aikoi nengak sagani haiba kholau kaya lauguna miyamgi maira rally ama pangthokre rally adu kwa Kaithel dagi hauraga Kaisampa tamna chatke lup mangana sinduna sathakhiba rally adu da yamlaba miyam amana maira paiduna kholau kaya lauguna security forces na kopna senaduna chatke Minister Waikem San Yauna Maitei Amata Kuki area da Changlakpa Yaroi KSRPC separate administration gi demand pidriba fawba Kuki le natraga Kuki gi area da se minister Yauna Atei Amata Changlakpa Yaroi haina Kuki History and Identity Protection Committee na thadorakpa chirolamana hairi chirola sina makata na hairi bana India government na separate Kuki state natraga union territory pidriba fawba Churachandpur Fezol Chandel Technopol amasung Kangpokpi district yauna Kuki le natraga Kuki area singda se minister Yumnam Kemsan yauna Maitai gi organization natraga lanai miyoi amata changlakpa yaroi hauzik leiriba buffer zone asi yauna Kuki gi boundary yauna history identity yauna makoi gi pari puri gi oiba lam amasung political rights sing chap chana ngak senduna amadi hairiba fundamental issues sing asigi matangda karigumba makhl amatagi compromise tawroi Kuki miyangi punsi lamthum amasung identity ngak senabagidmakta buffer zone asi kaihandana thamgadabani loinana Kuki miyam amasung CSO singna makoigi pari purigi oiba lamsing kaihandana thamnabagidmakta amatoibagi firep letminagadabani Kuki History and Identity Protection Committee gi maikaidigisu democratic amasung constitutional oiba pambai singna Kuki miyam gi phangpham thokpa political aspiration adu phangdiba fawba makhatana Hongjang Changsinkhigani hairi Technopol District Lairiba Kuki Chief Association Molnoi Area Welfare Council Hills Tribal Council More Kuki Student Organization amasung Kuki Women Union and Human Rights ki maikaidigisu state asida popular government semkraba matungda maitai singna tampakta tungan-tunganba violence ki thaudoksing jathaba yauna head sweeps kya sandoktuna state asigi tangdu leitaba amasung nungsi chanaba puraknaba honabada akaiba pire hairi Security Force laina Kuki Militant Singna Imphal Ukhul Lambida Hingsagi Thawong Sing Jathare CWC National Highway 202 Imphal Ukhul Lambigi Yangang Pokpe amasung Litan gi marakta Central Security Force amasung State Force laina Kuki Militant Singna Tangkhul Naga miyamda kihan khanganbagi thabak jathare haina Central Working Committee Tangkhul Naga Foothills Organization na thadorakpa chirolamana hairi chirolasina makhatana hairibana April 13 gi ayuk pung mapalom taba matamda yangang pokpe amasung litan ani gi marakta leiba Mahadevta Security Force laina yangang pokpe dagi litan tamna security na squad tawraga puduna lakhiba civilian kangbu ama Kuki Militant sengna kian khanganbagi thawong chathaki thawdok asigi matung nungthil pung 3 lom taba matamda sulita lomdagi lakpa Ambulance amada Kuki Militant singna nongmai round 5 rong kapsilakhe asigumba micham miyamgi punsida kihan khanganba amasung hingchagi thawong sing chathaba si human right norms ki mayoktani Kuki Militant sing chathaba thawong sing asina maram moiraga Ukhul amasung Kamjong district samnariba lifeline asi paralyzed oire micham miyam sing gi chathokasin tawba Nomagi tangai fadaba polam sing puthok puksin tawba amasung emergency service sing da chauna panba pire maram maduna hingsagi thong sathariba kangbu sing asi Marishuba Mahar Regiment amasung Border Security Force sing yauna Security Force na ningthina
ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯀꯔꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯎꯗꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄꯦꯔꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 202 ꯑꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯁꯨꯝꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ UNLFꯀꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2012ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ UNLFPꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯅꯣꯡꯁꯨꯝꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ UNLFꯀꯤ 132 ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯐꯌꯦꯡꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ 133 ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤ UNLFPꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯦꯝꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞ ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯐꯌꯦꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ UNLFPꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯇꯝꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯛꯄ ꯐꯌꯦꯡ UNLFPꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯐꯌꯦꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯛꯄ ꯐꯌꯦꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯉꯁꯤ UNLFP ꯐꯌꯦꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ 3 ꯂꯧꯗꯨꯅ UNLFP ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ 133 ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯅꯍꯥ 3 CRPFꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯅꯦꯝꯊꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯃ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯣꯜ ꯀꯣꯡꯕ ꯔꯣꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯕꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯀ꯭ꯔꯨꯀꯣꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯡꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯀꯥꯅꯕ ꯎꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯝꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯈꯤ꯫ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯍꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯏꯀꯜꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯌꯥꯏꯉꯪꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯈꯨꯂꯥꯏ ꯂꯝꯂꯣꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯥꯛ ꯒꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯐꯝ 14ꯗ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12ꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯐꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8 ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯃꯨꯀꯣ ꯑꯃꯨꯋꯥꯕ ꯀꯣꯍꯣꯔ MSF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯔꯩꯂꯩꯃꯔꯣꯟ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯇꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯑꯣꯛꯁꯨ, ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯆꯥ, ꯈꯨꯜ, ꯅꯣꯡꯗꯝ, ꯅꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯟ, ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ 4ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯨꯀꯣ ꯑꯃꯨꯋꯣꯚꯥ ꯀꯣꯍꯣꯔ MSF ꯄꯣꯏꯔꯩꯂꯩꯃꯔꯣꯟ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ IEDUCO ꯄꯂꯦꯝ NEUCꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯥꯋꯟꯗ ꯇꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ 2ꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯂꯥꯏꯠ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯕꯥꯅꯟ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1962ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯕꯥꯅꯟꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯖꯕꯣꯂꯥꯍ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯦꯞꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ US ꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯔꯀꯣ ꯔꯨꯕꯤꯌꯣꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ
Hezbollahna militantsing khulai thadokpagi matangda yaba pirakle hairi. Lebanon amadi Israel anigi marakta diplomatic oiba mari thamnadaba maramna kumja 1984 ngasi phawa wari sanaba laitri. Mas anida Israel Lebanon gi tongan wafamsingda military operation chathabada miyoi 2,000 hena sikrabani. Nant amadi Hezbollah gi militantsing kulai thadok hanbaga loyana militant group asi mang ata thokhanabagi pandamda Lebanon dagi tongan ba mafamda operation chathari hairi. Mitop khandokpagi matangta MP Bimona Lok Sabha da hangkiba wahangi paukhum Home Minister na pirakle illegal immigrant khandokpa state lenga ki mathongni hairakle. Chahi asigi March 13 da MP Dr. Angomsa Bimol akoi jamna illegal immigrant issue ga mari leinena Lok Sabha da hangkiba wahangi paukhum Minister of Home Affairs ki makerigi aiba paukhum amma tha asigi tarahumdoi da MP masada pirakre. Minister of State for Home Affairs Vandi Sanjay Kumar na tha asiki tarahumdoi da MP Dr. Angomsa Bimol akoi jamda aiba cherol tharaktuna Manipurda oiba illegal immigrant ki issue ki matangda Lok Sabha da hangkiba wahangi paukhum pirakibani. Union Minister Bandi Sanjay Kumar na tharakkiba cherol da illegal oina leibak asida sangsilakuna lairiba mireibak masasing masak khangdokpaga loinana makoibu masamsagi maramda halankibagi thabak ase hojik leibak asida chatharibani. Immigration and Foreigner Act 2025 ki makada Central Government ta piriba sakti sijinaduna leibak asida lairiba illegal foreign national khudimok Act asigi section 28 ki makada masak khangdokpaga loinana makoibu masamasagi mareibak halankinabagi thabak lokhatnaba Ministry of Home Affairs na mamang sahigi September amada notification amma thokuna state government amade union territory khudingmakta khanghankibasu laikre. Manipur yauna state government amadi union territory khudingmakta illegal immigrants singi mathakta action lokhanaba central government ki makaidagi matam gi notice thokuna instruction pidna lakle illegal immigrant masak khangdokpa makhoi gi biography amadi biometric lobuga loyana makhoina pairamba Indian documents sing cancel tawna baloyana logi makada makhoibu masamagi maramda halanbagi legal proceeding lokhatpa haibasi state government amadi union territory lenga ki mathoni aranba moongda illegal immigrants singda aranba moongda documents sing issue tawramba singi mathakta akan backsel lokhana vasu khangalakhe. Ministry of Home Affairs ki maikadigi illegal immigrant issue ki matangda pirakiba paukhum maduga mari leinana MP Dr. Angomsa Bimol koijamna Facebook post thagatorakpa warol amada illegal immigrant sing masak khangdokpa amadi makhoi gi maramda halankibagi thabak lokhatnabagi sakti Manipur government chauna state government sing ki makhuta lai haiba mayak sengna khangalakle laibakti badi foreigner tribunal lingduna sabsaba action lokhatpagi mahuta Manipur gi sakti pariba singna illegal immigrant core issue asina singba sing lauduna laithokpa asini haiba wafam thamlakli. Sahi nauri binupi masa amana ha ahum nekai khumnaba mahan biramle tronglaubi amasung pi gelmolda bomb kapsenduna pigliba angang ani hat kibagi amasung angang anigi mamabu na sogan kibaga loinana CRPF ki nongmai maruna panduna micham ahum laikidabagi mayokta miyamna akanba khongjang Changchilaklingai cherakta masagi chahi 19 sudribi nupi masa ama mahakka nungsinaba nupa amana mamanaba aniga loina naikai khumnaba manghan biram le hairi thodok asi ki matangda phangba report ki matungina thodok asi ngarang nungthil pung 3:30 tarakpada Bisnupur district ki kwakta da leiba ariba chekol amagi manungga thokibani hairi thodok asi ki matangda Bisnupur district Wimal police station da case ama lakhatkre thodok asi ki victim oi binpi masa du ngarang rims ki casualty da pukhatuna laikatnakre thodok asi da chena bani haiba naha ahum su police na Phagalaga rims ki forensic medicine amasung technology department ta purakuna makoi ahumaki medical examination pangthokre pharaba nupa masa ahum gi manungda amadi masagi chahi 13 khakta ngai ri haina masana phongdok sabaga loinana pharaba singi manungda kwakta khumandagi MD akhatat apokpa MD Ayub Khan kobana ha amasung mayang Imphal Khela khongdagi victim nupi masa asiga nungsinaba na ha amasu yawi hairi